Ahee, nakambe Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the type of Bernard president. Of course, linga ta ke linka na hosingove Mr. Post. Yeah, so namuntlha of course rat 11th October on no hlamala mina foni scroll ka account ya Bernard president. Ni fane kuma ko yisuke kusuka. Yisuke kusuka mranga phanda ifike ikuposta hi post ye. Ya ni hleke ndzeni hela ku swi va swi hunguteni loko se ni ta endla video la yi fika yi tsala yi ku not yet over as you can see loko hi fike hi pfula laha wa swi vona ku ku na image la le ndzhaku le it's more like a dinosaur or something like creature ya unique nyana wo ki nga yi tiveki yo chavisa so then amahlweni ku na n'wanuna nga ku tsutsumeni so translation yi obvious ngopfu la so lo nga ndzhaku la yena Benny Mayengani obvious i Benny Mayengani nga ndzhaku ku hi image liwa then lo nga mahlweni i Mr. Boss no i Mr. Boss aka ku tsutsumeni la mahlweni la cha Benny Mayengani ku hi this image hi swo sweswo guys a ku na swin'wana a ku na coincidence ya nchumu Mr. Post yena nga ku tsutsumeni la mahlweni Benny Mayengani i dele ndzhaku so swi vula yini leswi hikuva swona caption ku tsala ku not yet over sweswo swi vula ntsena ku Mr. Post mranga phanda yi le ndleleni hi swo sweswo in other words ya hlangana beef no nga to ku beef leyi ta va ka project ya severa peresa rhangana ya Benny Mayengani na mara ku hi this image it's very very clear ku Bernard president yi boya ku beefa ma ka album ya yona Mr. Post ya ku rhungiweni ku hi ndlela leyi ku wa to tsutsuma hi ndlela yin'wana if not swi tsakisi sweswi if not maybe ku nga va tlhoko va ku ri hinti ya December revolution a ni ya swi tiva ku va ku na beef mara ku hi sweswi leswi ti kombisaka swona since we cannot confirm about December revolution hi nga ku swi nga swi kha swi vula ku ku na beef yi taku it's either ka album ya severa peresa rhangana or ya Bernard president bara most likely ku nga ku ri ka album ya yona Bernard president ku yi ya ku n'wi rhungeni Mr. Post if himpela a yi le ku vuyeni December revolution so hey yeah this is a funny mad ndi ta kwata ngo Mr. Post yeah mara yi beni ona mi image leyi mara hayi loko ra mungeza mi sika banda kombela mi teka subscribe wena akuluva kona ne xibamu xa vukheta xi ta twala moyeni xi ta twala moyeni xibamu xa vukheta xi ta twala moyeni xi ta twala moyeni ni ri salani na fambo niri salani na fambo namsa kutola mipin batara babishi lala namsa kubatringan batara bajina shikaza namsa kutola mipin batara babishi lala namsa kubatringan batara bajina shikaza bara niri hai sinela bara niri hai